Ngandera boss. Uraziriyo gahego nukuri ndiko ndarabuzima ndabona ko byanse ikintu rero gisigaye nuko umuntu yoduza isengesho nakuri naho gusenga urabona ko bigoye byanse nanjye urabona ko ndemerewe hari n'ingufu zamperanye ahubwo rero biciri n'ingoga reka jewe mpamagare reka mpamagare jeze cyangwa na chance baze urabona ntitwo tuzashasha isengesho tutari kumwe n'abana ego kweri imana itwumve ibyo handi ho ibintu byabaye birebire byanze byobura ifumu turabira basi no mwidirisha gusa ego nukuri none umuntu mutakiranga n'akajumbu k'abana ngo bagese sakamara n'amakara baheze baza kuntegereza nukuri yo naniye kwinjiza cyaka kazi ko muganga ndabona mama byose bikora umuyaya gamana je ndabona ibintu ntazobishobora n'ukuri niyo byose ngaha banteze ibyombo nabyo bana bashira mu kabase mana jewe gamana ndabira banteze ibyombo no mu dusi ndashika nje no ndarushe n'ibibazo byo muri isi birandambiye ingwara Ana jaka kazi nukuri mana nukuharuka kankura mu nukuri niwo kuntabara mana jaka kazi nagahaze mana nukuri nagahimbye jewe ndarushe n'ibibazo byo muri isi birandana byose birasanzaye byose birindiriye jewe mana yanje ndabona akazi nuko nzoshobora mana kurabukandurira akazi ni wewe gusa udutabara ni wewe gusa udutabara ni wewe gusa udutabara ni wewe gusa udutabara Dorukana igihe kinini niwe kabisa. What are you running? Ni sawa imisi myinshi mana we abadafiye barabona kwishura none aguheruka ivyo mwakanyene kwigana nandariho nyoye reka ukuntu araduhohotera ubu ni wa muri akasagara sinaguheruka nibomba ni amahoro kanika yarakuze nikagahererezi kanje warakuze kibono sawa hewe uburenda gutera inkuru urazi ko wari umugenzi yego ndagufitiye gishasha uramwuka wenda ndariho nyoye ego cyane ndamwiye urazi ukuntu yigira umunyabwenge ego kwishuri ego hewe bena Patrick we cyaraciwe cyabwiyemo induru hewe ndariho nyoye renda gutera inkuru ubu niwo mumenya oya muherutse turahuye ubunyene avuye he nimba yaravuye kugazura nimba yaravuye hehe bikira Maria
mukama wanje nagira ndakubwira ikintu kimwe uramubonye ndahihonyoye je tubana mu micungarara umugore we nawe umubonye si inkuru yo kuvuga hewe isazi ziradema ubukene bafise yo bugeze mu gwara nibaro abana inzaye mu kubica inzu babamwe nayo ndafate wotwenga jana ucubaza n'umwanya urazi ubwenge yarafise ndarihonyoye akaba atakaza afise Imana murabye mwidi nagenda kubwira ikintu kimwe nakubesha nubona naho bakenya hari ikintu bakenutse yo kumusi ejo arabyara ejo mwana mfise inda igeze inda ewe nako ikintu bimbuye abana mu nzu mbibazo bahiye bazo kwinza ari mukubira ahubwo yibajya burya mudamu asigaye kigikakwe sigikakwe ugiye mu rugo babona isazi ziradema naho wabushonje nta namazi wahana oya reka mwana reka wabantu urabazi ntabyo wamenya uracara umwana nagenda kugerera Imana irikira mwishura mwadukorera ku ishuri kandi sha urazi ukuntu yishimye wereka Imana je ndayikunda mugaba hageze Imana niyo bikimu naho basenga gute kandi mbona bakizwa mbona bakizwa yo imutabare pe yibuke neza yadukorera ikijya n'igihano iramuhanye Imana iramuhanye sinebwa bona Imana ihana impaniye ndarihonyoye n'amanyama yiwe imubabarire imurabye reka chance nyaruka mwana nyaruka dusenga Imana nyaruka dutakambira Imana yacu turakwiye dukura ahantu ndaje mama icara ngaha mwana icara ngaha mbega jezi wewe yagiye ntawe narakunda kuja ku we Chance Chaka dusenga Imana turakwiye twa Imana twumva yemika tubona kajumu ko kuja mwana mbona ko ibintu byamaze kuyanga ese nisakaye mwana cyane ingo ibiki papa ko Charangao ngo nibiki abaye ibiki sigusenga Imana hari ibintu n'umuntu twafashwa mbi ngira dusenge je nukuri je sinosenga je numvizara ihangane dusenge Imana twamiye Chance bona nusenga je ndasenga mama riri Imana takambira Imana igira icyo yotubwira mbega nukuri ibi bintu Imana nayo nibirabe Jesi tekana dusenga Imana twumve reka dusenge haruga Imana yokora igitanga Imana yaratwinyegeje niyatwinyegeje Imana iriho Imana yaratwinyegeje none ejo niturafungura nta kintu na kimwe turashira mu kanya je sinavyumva jewe reka dusenga Imana ariko mugabo harya wabona inyishira ariko mugabo hari igihe wosangiza ikaravuga nibyo igahe usanga yaratwinyegeje nyine oya nawe se wabo mugabo reka dusenge reka dusenge noje turonke ico kijumu ca sati Imana ntumenyizana reka dusenge sha reka dusenge nanje nova nangwe reka yo mpore korokonzora mu nda rurangisha oya mpore hinge tubaye tudusengesha ukora ibintu byanse mu nda ndiko ndaribwa ruguma kwinyonza ruranyishe paka y'amacenda ariko oya mpore ibibazo byabaye umurengera menya ko Imana ikora ku isaha yayo kandi ko hajya ibi Imana nimbiriho nikora igitangaza byose ngira reka dusenge tuyihamaga mumburi mana yo umugore wanjye aribungiye abana barishwe n'inzara
uri kurivanyisha nyine kwivanyisha mana ibi bintu nawe ibi bintu mana kwivanyisha kuri Imana ariko rero mbiriza rero basha naho turiko turasenga gutya aya masengesho burya Imana ntibayikarira oya reka Imana ntibasenga bayikarira reka nduzi isengesho turabituyinginge oya reka rindira senge muri mutekaniro ngira nsenge Mana mushobora byose nukuri ibi bintu urabibona amina ibi bintu Mana urabibona ndagutakambiye Mana ndagutakambiye kibirengeye ndakwinginze Mana udutabara raba ibi bibazo Mana ndakwinginze Mana ibi bibazo bidukure erega Mana utwishure natwe harageze utukure muri ibi bibazo udukure muri iyi nzara udukure muri ubu bukene nubwo twavuze mwami tukaba twavuze ibitari byo utubabarire Mana utubabarire utugirire neza natwe twibuke kuko Imana uri Imana ushobora byose ndagutakambiye ndagutakambiye Mana ndagutakambiye kibirengeye kandi nzi neza kugiye kutwishyura n'Imana n'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti amina ikakurira kubw'intambara no kubw'ibibazo byabaye umurengera menya ko Imana ikora ku isaha yayo kandi ko hajya ugarike na ndaho ari iseruka erega Imana yacu urabizi ikintu kimwe yego nakubesa ndariho nyoye nawe nzi ariko ndiko ndagenda hii imbere ndashobora kumubariza kumubanyi ko twohabona ndabigufasha mu ntugira ikibazo murindirira hajya rero twariko turayaga murindira catse ntiducire mu kiyago sawa hanyuma kandi uwo muntu aza kuducira mu jambo abantu ntibacisonera hewe nagenda kubwira ndarihenye jewe ujya kandi ahirihonyoye erega niba yiteye ingorane nk'ukurongora umugore atize yarize kaminuza na arambane n'isi yambara yarasanze ngo arize no kwandika ngira ntakibyibuka Mana mukama wanje cyandariho mugabo cyo nakubwira Imana iramumpaniye y'amakonzi yo kwishura azi ko je nicara inyuma yiwe yahindukira ariko niwe wenyene naguze ibintu bya bintu twaza turasangira ku ishure tumwimya akaca dukubira ego weringira gusa Imana iramumpaniye hewe kandi je ndagiye ngire ngende hewe nubwo biruko Imana murabiye mwidirisha Imana ishakira cyo kumuraburaza amanyama yiwe arimenya yarongora umugore atiza kubera yarangora umugore yize cyangwa afise ubwenge ariko uje mugore we nta bwenge azi kubyara gusa azi kubyara binamari birabashira baraba azi kubyara kumeza kana bakurikije bakomanetse hewe Jane je ndagiye shaka kandi Imana ishimwa ko duhuye kuko izinkuru zose ndakubwiye ndindira nawe kuko inkuru zose ndakubwiye sinari narabuze ubona zitari bazi ko ari we nari niwe nari bifise amuzo ziraza ntakabati mfise nari ngukumbura inkuru za wa muntu aracari ngaho kunukumbira nyene wa muntu aracari
turagowe yatwumvise wa mukobwa we Mariya mawe. turahanze mugabo ndakubwira si umuntu ariko ararengana ngaha ntaramuzi biramusha naho yamuzi ndarihonyoye bose ntibamenye ko nkamutuye ahubwo bayi ndahamwereke tuzosubira agenda umuraho mwereke sawa tuzosubira sawa bayi kibondo Ubaye mugiti amagana kitaba ndakwereka idikiza amaso yawe atigeze kubona Imana yacu nagari kigirwamana eka sinadagoni kandi ndagiye ndabandanije genda ubaze kuri ujya muhana ntibaze ko ari muri mu bicungararo sawa yego Mana we mbega abagore bari hano urusaku bari barimwo sha n'ahandi angiye hano hantu byerekana ko atanaho yarazi agombye kunyikura gusa ariko gusa bamenye yuko isi idasakaye kandi burya nasanze nta hantu haba Imana itokura umuntu kandi ntaheze itomushima kubw'intambara no kubw'ibibazo byabaye umurengera menya ko Imana ikora ku isaha yayo kandi ko hajya ugarijwe na ndago